Da li se jacija može klanjati pola sata prije zore? Ispravno mišljenje da je jacija do pola noći. Od akšama, znači kada nestane crvenila, rumenila na zapadu gdje je sunce zašlo, od tada pa sve do znači polovine noći. Ne do 12 sati, do polovine noći. Do tada se može klanjati jacija. Osim u iznimnim, teškim situacijama, kada bi čovjek zaista imao veliku potrebu, pa da odgodi znači obavljanje jacije namaza, ali znači osnova je gdje se ne treba poigravati da jacijsko vrijeme, takozvani ihtijar, odabrano vrijeme je do polovine noći. A darura, znači potreba velika, kad bi rekao čovjek ja radim operaciju, ulazim u salu, znači prije jacije i iziću poslije pola noći na pola sata, mogli odgoditi jaciju, tada bi rekli može. Ali je to obaveza, čovjek radi, operiše, spašava tuđe živote. Ali insan koji znači nema potrebu za tim, krajnje namasko vrijeme za njega je polovina noći.